na kasa natural mineral water no eno baby ye tonton ensuo ene saa ne manyina no nso eyade se ubetimi ehunu wo mo na wakwakoto bie Hajia special local foods eno nso eye aduane pa ahemfie Hajia se aduane bia ya opese ye local nko ade mepacho fabra na bejo order no ewo hachu atomic kwan no so se bia menu edi nkomo opese woni sompa edi enkomo na ye churechro ni mani so ye rate card programs no ebia wadwatondie ebia pese wode beto so na eno nso ye chiro said you besifa kono a your client service number no 0531886216 0531886216 ubetimi afre ye no bedi nkomo na ya checho ni emeni so wo madaruma ena no pay ya transia ye de Ghana today jumedie no bro sabridi de bonkrata no aye krado eguye nim ye bebo room ebo non son any fan ye bebie phone lines no na wonso bebia wo bia wo de wadwenkyere no aba anopay midin di Adwoa Asare Obrempong na kwaku ampoma wo fi ha odoma nkoma chiame eno no enafe Abena Badu Kofi Abake ono nso atena se anopay na yenhye eni enkomo abidjafo mama kwaba ya ekudonto mejidi se mudayi Adomni homa buru enya yesi na yesa yende nyame ase na na wa so ho ye Ewrade adom Abena ho ye Adomni ahwe da ejuba bezi ejuba we wo ejuba we wo wanya botra wo pressure kura betutu tiri then I'm surrounded by mami ensa. Yeah, it tells you say you are blessed because maybe a ma wo bia no ye ne mapanko ane wo ho. Oh yeah. Enti ye na nyame asese ne den so de a che nkrata na ba enti yenhwe daily guide eda menima no pay me hu se chronicle so aba na daily graphic right enti yenkomuna aba mpacho be sha ase edi amayin yo Adwoa meda say ye free the obokrata mo na aposo no ede amawo ena anopay na de eda manimi ye daily graphic womrane osi truth and accuracy every day na krata yi kesepa ye na anopay wode eba ya eda manimi mihu Professor Enix Kofi Davis we director edema Ghana Education Service and we dey nim heina o ka kire emofra wonom etro BC insohwe enrada ene hyase o Ghana fa na nyina ese nyakopon ya domu asese sede empani aye no mo nsohwe no esusunsanso aye result no ebeba wi na wahu se ebia se minya 7 ana minya 9 minya 10 minya 12 na wo mama kwan na machusu schools no enti no opani kasa kire mu se wose wohwe school no na obetumi asiuti wo result no nsunsanso a wunya aye no ana sese de wuyi ye no ebetumi aboa na wayi mienu every A category ni mo enti no A category no wonu kire mu se hono ubeyi mienu enti de chese schools na wo high no ubeyi 2 every honom ansa na de aka ni nyina ato so a owura NS Kofi Davis abomu enchemu ewo krata friend no etoso miensa na mihu oswani a wo hwe apedie ene enwuma ehonsem so Dr. Rashid Pepo ene oda hayi wo kire mu se na hye ye no na afei youth ministry no wanom de wo nsa akohyente ase apam biase MOU ya no eba beboa wo mo beteti mabunu bebrenu a ewo ensa no nwuma ekwan so no so krata fe to so edu emiensa ewo daily graphic de obo krata yim emu da hayi Omampeni His Excellency Yera John Dramani Mahama wadasoro hanom ya watsene ne nsasa microphones ntiantia se de kasa mu bie mienu etua na no nsem nyina ne se o ka kire oman mapa enyo oman bakeke oman mapa esimu nyina mu bebo aban na de ye frɛ no substance abuse no yetimi atuase adi afri ye mayim enti no nananom ahemfo ensode asofo clergy men and women ni nyina no mu nyina pempen so anankoro monka mo homom na yentimi ntuase sanse de mpanimfo akire mu a ene ye mabunu ni bi
kwanya sa substance abuse no ade omo fa so nuboni ade omo fa so no ahwe ya dachi nyina ye beko ne yenyu obi oba be di o mampani yenyu obi oba be ya assembly member yenyu obi oba be ya sofo eyesa na eche sa ase ye ne edi kan ya mo ye bre ye bi asa no nti ne hwe sabre ne mo ampanifo kratafa no etoso edu ensia wanu chemsa ankoho omo kwato so ewo edu enson daily graphic de obo krata yi emo na Ministry of Health womo nso se womo ede enyema papa egu akwamu de ye friend no best syndrome na kire se empa ni ho a eyade empa ni ho entini na kyesa ya asabi akoro ne yade sanso obi ba ye bediteni no obeda bed so obi beba ye beje na to obeda bed so entini se ebia infusion kura na yade bema nipa no na si ye hwe na se nipa na home e wo soro ne de keka ho ne se ja ye nya baabi a yede no ebeto aya na akwa ye nsem bebre ye titi bia na no kura de twem kura last quarter yi kura ye kaswa abigedi aya hometew eno so na mpanimfo so mo de ne egu akwam a bibia betumi kratafa no etoso edumi daily graphic de obo krata yimona ye ko krata fe no etoso aduonu 20 no a empanifo kire mu se ni de wo mo sese nkwada akwada toto fewa na abrantie pa se de na betitie nie no wakosese no na akwakwa ya basa ehun sam no kra de wo mu kire mu se wo kakra hu ha wo se wo kire mu kra afa sansa wo hwe se de aya na etie na aya na no adin empani se ni de wo mu yire bamponim papa wo mu yire mu entini wo ya abrantie anaya pa akra na wo de wo se mo franketenkete na abesese defilement wo be defile wo mu a eno no wo mu kire mu se ye yire mranim ne ade atwen krata fa to so aduono e wo daily graphic de obo krata mi ena no pay na poso bia wo de bae na mde aso ene ye monitor na yenkeka mfiri hosisi a mejina chronicle mu se ba ko shekire ha o se no wa hwe mu a wa hunu Kofodi Amayo one na BC centers ni nyina so you Ransford Owusubu ache Kofodi Amayo no ya wono so wo bo nto ahwese nkwada no wo mo nya akukuduro wo mu ni akukudura se ne ye ton kro beto bi di ama ho no mo de akwa akotworo kama eno ho nsem wo chronicle mu ana wo de aba page 3 wo se na asante hene otumfo se tutu otoso mienu eno wo kade a kire Ghana Port and Harbours Authority say board no Buankra Inland Port na achadodo wo mo meye mfiri ho na ye avoid the waste of public funds we asem tie won kan kwachiri won dey watufo na wo mo ko mi hu asem hu Clementa Park wa ha enem hu esi edunkete no na chapao Clementa Park ane on dey se man say okay run for jump mu ana nso di otwa mfoni no no ntwa ni ye na ba se ama na kose ye ma Dabi we ya draw na mi hu esi edunkete wa ha na esi edunkete ka Port and Harbour Authority board no yeah oh okay ihu abeke ho so guso koto no to aya ko ni 2 years ihu abeke ho Bank of Ghana won nsam wa ha na we dom kase no ena manfo say na dey say majority for me spokesperson say the Bank of Ghana na say na no Bank of Ghana o say ka o maboi o so o destabilize CDS to CDS what it after sweet eno kra no majority for ne dey can be defend ya ansa na ye hunu say ka bi afa baby eno o mo dey aba say 44 billion Ghana cedis Bank of Ghana loss no misleading majority for na sign defend ye na what the kakraba ha semufo adwompo a wode ba ye wo chronicle mu we say John Mahama's stance on OSP is laudable. Sir Mampani Mahama na no made na simple no kokan say prosecutorial powers ayaje dia free OSP nsem no yen sanfa na de ma no na won de ye de na de ma no a ebetimi amana ya adwuma no se ne ye so ye ne pepepe enti ana semufo say in fact a very laudable pa na we de ya na comment anye ayi entertainment no chronicle ankasa ya won shutdown for entertainment massa na ne de ba no ajua ene wo person oji daily guide adwuma stories of your interest ti we de me mo so tewuma ayi me offer say Black Sheriff wa kire kire senti a love language nana there be senti a Oja University
Since you already say or bar limelight no where say was not try university so. Okay. Watch them say. Say no ko. Wejai. Was say one watch why I decided to withdraw from university. Wejai. Wanko skasem adwuma no oye. Oh, but I told them skanko ao. Nimdiye no so ka. Ena. You hear no wenya. Nimdiye no kra de aba na nyame adom. Ubetimi esua de wo baabi a. But etoda exposure meba train and yes we just say bia ubetutu kwan ana bibio no but one say ye wo some vibe be a school de nam what you say and for one level kro ye wo vibe be nkrofo a ubehia wo mo ene to say sa vibe no oye den you not get it I just say school one na obenya oh enti etoda enye sika ne nko but me believe say ewiase obi ane ne path obiane ne part wonam so it is a would discover yin at the end of the day ne destination krona na yeko it is obefa konongo na aba bekoduru kumase ana aba befa akra na abekwa koduru ho ana sa obefa hefa at the end of the day yin ayeko kumase enti no fine se si obeka se black sheriff we na adwen se wanya adwuma in the next 10 years kora menya sure say ska wenya no we diewi and I say radio I say with the university thing, I feel like I smoked it up. You know when ninjas in movies they want to disappear, they drop a smoke bomb. No, as I didn't know. Pick about me conso and kebeboa. Grandpapa, help life, grandpapa. Hey, now the name stories in an person with Rockstone. I say, Mode. TGMA award no artist of the year Wendy Shea ebeko ye pa and watch the enti ama waja ishi so say we nya asma I say no na manager ishi iti asembie ni fi ba onu ne de na nye hard drugs so ne de ntampe ganja ibi ganja no na ayi na ECG for ansam kakra wa ha some so amode high capacity transformers kwa Ashanti region say onini ntimi ma light num bi mu was sentimental chronicles say ya kan Proverbs 19:20 na hwe ne ohu Proverbs 19 as a scripture am for mada sa Proverbs 19 de ho ba bi aba but 19:20 na nkasa na de afi ne aba o say o de o pa ma me na Proverbs 19:20 listen to advice tiefutu and accept instructions na partner tene that you may gain wisdom in the future. Said you be adachi ubenya nyansa. See you 2 months for before one fa. You can't see a pekasa. Enti Chronicles say Proverbs 19:20 listen to advice tiefutu and accept instructions na dia tene that you may gain wisdom in the future. We hunu nyansa wachiri nnam. Asem no ya kan tie enti me fa Ghanaian Times ne monitor wa hai na yenwie na Ghanaian Times no de ba afaja to south so ya say akuafo no wo na aka mo enye honko a from voter to ti enura se ma me frame me enura se ra mo no oh bra free bro nyamu na se matiem ma me frame so Adwoa esi amuya se media aya asemo so gusu di perfume no ni ayi what this spray gusu keke na local rice na kra perfumed rice so very aromaceous serious na make enti ni aya sha that spray keke apete so rubber de no eno kra mo papa na wa hana mo se mo mpe rubber de no enti money de aka wompa wom nkọ wrabra hey say tam esunsum dan mu ya hyehyɛ agu hɔ edi de omo ya ne se wo mo twɛn bia boso me baako ne yakoyi ni na ne ya san hatam kakra bi ko enya saa ebe sei oze agric minister wa ha hopa say Ghana so Ghana ha ansa mete ne nka che kakra mu na no yete ne nka no defend enkomo bi ye rere kopoku ye chewa no pay saa de do be defend no kre na table so ono abo ye chia wa me ente wonka emu na aka gu dem no by a serious matter so ye kra mo ba Ghana ni ayeye no na se eyi na no sei
aban directive say buffer stock fui enkoto nyama no he me say besi ene me say da so eto ayi amanone de no for schools no ai aden ukoka wo mte akire ho no ma so wo ma no yesi munti afutu na munti akire yo enra wo me say wa ya papers na delay okay answer na eko nti minister say wo mun koya review okay quantity of far so a BC papers ya dey consultation delay wa ya kifui de biom ho asem de bia ansem foforo ho eno ho ansem wo ha nti adwa ma ya fancy Ghanaian times mo na mo no de ye beka ho asem mo kire say 170,000 bucks eno ya afaja to south nkwa one district 170,000 bucks e wo ho Ghana for so wo monto nti Ghanaian times de yo de ba na adwa ma me fancy na to aso na ebre ni ho asem na ebusuafo ma memfa daily guide no entwa so enfama mutew na stories na very very interesting say enra me ka kire wo say yura Maxwell Kofi Dwuma kane Gehok panyine pa ya enra rashene ko ICU ya number 76 55 brajai wanti asema po yando kan no say scanner nye sebi 5 million bi asem ne yakun and na no po yando kan scanner dos obi ko ton na de go condemn scraps obi ko ton condemn mo zo 55 million just kromo hankasa no wo ye ka se ya ban na ba mo se nti ase me offer 76 years abra ebe da nyes ga ebe nye Japan 56 ye Russian say ya hospitalizing nti ye hwe se ne ho betimi ato ne ntam na eja watimi na ontimi nya bi wo eyi ho papa de here ba ko na papa de here we dey no nko aka obi his excellency so no kra yentu ya ne ka wo no kra ne yes gracia ne nko yo ampa eni emu building emu building 55 million di emu building because nka ho de anka simple kra ena nan say campaign so gina mu a ai gaboache ja akomonom na so wo so nyina ye campaign sa de kura kotwa kura ye ba investigate ena de no kra ye nka se fa bro adwapade na esom sa sika na na me ka se wo di kwa kosia wa ne ye bebisa onya ne wan na eno so wo momu na wo kwa ko beli obi na enti enu e beka some of ai ena na po ya no ka se o mo pese o mo fa no o mo jana ma no o mo fa no enti e wasem wo daily guide mo serious o PTS ni ECG fo di ye ba ye se yesi achi nipa 9 wom enti eno so ho asem daily guide afa bi e de aba police officers bi enso eche galamsey fo bi a wo mo kwaje bribe ya woro mo kawafo mo beti ya interdict wo mo na no na prophet Kofi Odu tumfo sama no mjiji 22 cedis no eno o say police officer and say ojiji 22 cedis na eye enumu ase nye 2 cedis no se ya ho nti na mo ebinum ntimi nye yiye no ntu agi 22 cedis na on so de akwaje kakram ye yinadi na misi na se mu ye promotion mo ntei hwenra mahami a odi petition koma ni kunu wo sales petition na ma ne nyonku prosi ni a che no odi kwaji promotion enti mo de mo ntei ena mo kwaji bribe eni interdict wo mo enti ho asem daily guide afa bi di aba otumfo backs Buankra inland port project o chese project ni bebia adun de wo mu jaya e kase etwam enti eno ho asem ena edahan mu sei Professor Ransford Jampo na mehu se wogina otumfo resi edun ketia eni mpenifo ahudo bi eni wo mu ni opemso etwa emfonyini kama ewa ha na unim se obi ewu oba ho no na mtie ewo finso obi ewu oba ho yesi e friend sempo asemo just wo kire mu se we ni your love triangle kwabena noche wow 36 year old kwabena noche ena sesia ena sesia chese wa ye gone too soon ni nyina enese woni abrantie bi efre na kwesi anyam awu na adwubinti
Oh. Adwubi. Adwubi dede. Oh, adwubi. Adwubi kete. Oh. Se say kran so you, then you say ahomatia dunku. Pepe se ele o kono so ane de. Na yesi anoche ni adwubi wo ba. Ena wo mu relationship yi ende na atonsuo. Na adwubi se chese bra yi kan anum asem bi adwubi se wonte ase. Di wo jai no. Oh. Wo jai no kofa akosi enyam. Ena ayi kwabena no che so se for where? For the way. For the way. Adwubi do me do wi pa. Inti wunya botre me yen ka asemi. Adwubi se da. Oh. Ko confronti ayi akosi enyam. Ena nyam na dis. Oh. Edio kroimu. Sabajo. Ya temuda. Inti eno so asem ena no pe. Daily guide ede aba e wa hanum sei. Se 2025 no so. Oh, ba asem ne yema reho. Sisi akosi enyam ne ya chi no. Oh. Sisi ntiri ya ne beba. Na wo na mo so beba no due. Ya chi akosi enyam. Won go kenkan. Proverbs 19:20 no. Oh. Oti afutu. Eno waje nkyerɛkyerɛ na ngohunu nyansa. Eight teachers ni invigilators been so last year BEC no. Wo mo hokoka mu nso no se yese ya convict wo mu. Enti Haruna Edusu na eka Ewura Onumunyamfo education minister enti 12 months ya convict wo mu. Enti wo de kokobo ma this year. Mo a mo so maye mo adwen se saa ekwan akoro na so na mo benante no. Mo nso munyina yi. Na osidai agrada issues strong warning over alleged child scandal. Hey, na mse we da bend dia. Me ma me pa na maintain. This week here baby, last week baby. Na aketese bi kura akwada wo hwe ni mfinhia na be se mfinhia be se nan konum. Okay. Wo kire mu se ene camera da ne su. Ene wo kire mu se esia ma meje ne ba. Na agrada ko prison no woni asi amanya enkita hodie wo mpaso na na prison na how long but me say sebi Ghana bi nwene ebi because so sha kwada na that time on the first video no wo ye eba mountain na no waka se bra agrada ko afiase no woni asi amakonya asankita hodie na ene ka kwada no ye magic baby because prison kura ya fe say what you say na kura na before video no and agrada so be ye video say maami yi fam babrem so say akwada na emikunu ba de ye meba emre bia wose me fa so e de gi akwada na firi meje no e na maami so beto ma no afa ge yi so aye video say akwada no pa chew enya ga yi amaba na eye bi ba abono e na blogger bi free takrade ba ho na ne ba no mu kirem so wose mama party pa ne ba ne sema ma part o kromo krobia kan te blogger ne so ba eye no be hu say akwada ne sema ma part no say ne yen create content enti content I creating no eno na say anko yo ene abo we dem so wrong meat me catch that grada say akwada no wanye ne kira asa akwada no so ne hu ofe afa girl ne say sema ma part wa ho video no kra hu se me ba no wanyini e na wo so kwa wo ko e kra fe mai akwada no papa obo papa ni din na me say wa hwe enti ne yetwen sa agrada anso ba be reply so obeje apology na tumo na Abena in any case so they want for say come minds in any nso ade e kra na nkwaze hina bobo ha no na ade kodi amo yes Adwoa bi nche Adwoa bi nua no nche se fa Adwoa bi adum ko sports stadium yo na yi ama akosu ama enne akosia ba na ne de wode ba ne chese me hu kura ba bi enam o say South Africa S.Africa thankless and my question and obi nso gina edan so enchensen so and na wabiebie ne nsam yenu mu ne ya tro liberated okay and na see ha no o say when ye bonu fuma na puma we say fu pia na fu utim say South Africa kasa okay ezuen Lakith and na kosu ya tro ni din ato ha and wa tro today we ye apartheid akwadwefo no ye di change achiri wobi Ghana and others and nipa kro na etofom na obi aso ni mu e peja na si ho
enti minim say ye xenophobic attacks yi ho enkomo na akosua de ho asema ba obi na kita nkrante di obi achi no ene sene abibi man Ghana ka ho boa South Africa ene tankless okay enti na akosua cartoon no mo akwadworo ena ba adwuma wode bai obi ya adwuma nso so amoso oji mo adwuma na ye mo ya ma yemfa etiefo na yemfa de aka no ento so 0260196064 0260196065 me pa choba eye sima baako ene enitete aduasa. Hello, good morning. What do you mean? Metonka ejeni mo wudem yenchi unfro franco barrier Abo juma papa nyamishiramu yo na peme taka mu debate election yo min kota na menchia honorable incoming woman organizer aye fen na wumi akosia usu wona obebo amana no obaya santoa eni edin wujuma ye adwuma no dum vanche me wonye na menchia DP general secretary also 2019 yes supposed to be ye kwana printer nti weni ye abia ebe ha jo se omi ye lusu nti no ye nyame saa na menchia na king so also by national organizer and a Chrislo on the national youth organizer yo the American one is a mobile juma and another thing now in fact a member you know what you or baba but yeah because a man of you who what you are here and you will go say who we are what we will what you won't what you are here a member man is here we always have you and the church be so e me ma no mo ye nkwara no mo da no enye ya no zo mpe mo tedu ba mo gadu e ton doso anje ya mo foro mo kutubi why na mo nya de mo ye no na emo o di asie ejeni mo meda CP anope. Hello, good morning. Good morning. Me pacho na nameni Me pacho unim pa ayania. me pacho yenti anope. Pacho anope ya mamimbo abaso. Ni mwa mo na so be fiam na. Ya joso. Na mentia dota ba umia. Yang fani. Na mentia don wedu adwen kefie. Hadia Safia Muhammad. Any taxing kovia. Waye bida. Any ono no ma ye lusu ya ma for say we tuni anye. This is for na hye obi eni. Enti momiafa taxing kovia mbra delegate ketremo. Nimia NDC amembo ye ekosi. Nipa no mo yam ni wonwa obi awo yam ni wonwa. Na nipa no mo yam ni wonwa yie eye Professor Jampo. Papa wama adi papa MP be di papa si enye adi boni a ekosi do pe wakana no atu o clean kaka na endra me ye ya mentine nwem se ba wo mi afa yo politics wa solid ade ba wo mi anwa na ya politics wa solid mana amayo foni nyina de be to sa so yo mo ya politics wo etu ya pa NDC wa taw woman jana ba wumia enkata me ba wumia nkata e fara no tete me sesi obakata ye ni wato me ni sese kwanye die odi batata wo mu die ana emema na entokofi wona na nama o time no aso 0260196064 0260196065. Hello, good morning. Good morning honorable Sompa Papa Biba Kupe. Me bacho wine me shianu. Me bacho. No krasa. Bright of okay. Bright from Abusukai. Yenti wanope. Abusukai for it papa. Nyame shao ene juma pa oye. Ma me fa kunya we so. Nyame ntia honorable Joshua Amido Akamba. Ene honorable Alhaji Yaokondo. Obutu Castle. Papa no bo modern pa or castle on say a bonabasi. Na Michel no bo madi degree election director and Uncle Point Cano papa. Any honorable
we Ushe, my main car send back with MPP for say. Yeah, my will and I'll be bore my will. Yeah, the will almost bore my edify. And the contractor, ye did you my mouth, yeah, quite. If I'm a Ghana for now, who delay a Jumano? Maybe such as our contractor now who delay Jumano. We are MPP near and I said then. Because you see a contractor that, and we are Ghana for. Let it is to my mouth. Say, yes, what I say. But what they are, they to my. Let's have what now, drive for a breakaway personal. It's your channel. Bright Meda CP Anope. Hello, good morning. Morning, Miniaba. Me pacho wine me stuff mame. Demu. Anope de Mamuni now watching. Yeah, Josu. Me find chair more than from my general secretary for Papa, just from Ponkudia. I mentioned na woman, acoustic. Who's your data crowd who may organize incoming. Miniaba. No question, I never a Juma say a bayama with Juma. I am saying people in this you. It is a work of contract. Hey, Juma for war, minor contractors doors. All I want to choose to the mouth. And this all young one you hear when you play. Yes, Juma no, obey me in some of the woman to me and common from mouth. Let them so no to swear air custom. You better say, Minister, oh, to me, son, no, for Juma and so. No man penny appoint will be for waiting also do no my. May you do a name say, and near may say, so because you have a no free. We're draining in our cell, no free, just say. Then like we today, you must pay Google to the Aboma, my native porno. Let's say we are now quiet, that's all by. Many about winning a miniature. Meda CP Sofumame from Dome. Hello, good morning. About Adwoa, me ma watch no pay. Unya Abena Badu Obrempong. Eben nyame adom na wonso e. Adom na ne kukura ne amamo papa. Yenti on fri kwa benya. Mama nchia me MP. Honorable Elikuma Kurubu. No no bo apro. DC nkwala no show mo nkwan. Na ebi mu akade omo hia no so odi ama omo kopon hira no. Na onko so eduma pa. O ye wo constituency ya no. Ni se be san so abata bi wa san nya ne second term. Na Honorable Agonsumichia na MCE na Mr. Osman Honorable Elikuma Chidom na be chairman na nkudi asan be biom na menchia chief of staff membo nad mo fa ba so djuma pom di se galamsi on be brenach no yakopon ko obi bia ko ji bribe bia no yen sake no na nsimi fa ni gina mre ni no hu se who ye police officer we are military officer enye bribe na se ko ji ba si ko na be kisho sa manfo be ja galamsi ye akosi Peter Honorable we deputy chief executive Mashisia Michia. Many of Adwoa mesre na match the contracted. Abana will do not open for more workers, much money cost on them. Because people should say a game change a bit private. I'm a Ghana going night, I accept it. It's a sram. Yet the time land, I'm young person, but judge money food, now that I say, and I sabotage. Yes, sram. Monkey come on, I'm on your money. Eben Meda CP Anope Sodo de Free Kwabenya Ebai. Hello, good morning. Good morning, Papa Dinette. Eradia Dumo, me pacho wine me shianu. Collins. Yenti on free amamoli. Amen. Mobieni ho awati fika ware in the town for down. I didn't know dollar. Let's say MPP communicated. Say, Ghana for the good people of this country. Then it means say MPP. Which means that your propaganda was 1 2 hours. Then I want to know who and you do like it. And then you pardon like in Jinaso. And Kalika Crazy and yes, after the whole touch my make me ready to be a Galilee. Yene no some car the men to force to check. Ama only yet to ama no cafe. The beer jamu cable. It took much ready. Now one mona to Yagana for Pamon and a so open bar.
Ghana fucking Abutena and this is President Mahama and Ghana. Yes, they are 50 years to 20 years. Now, obviously, the mother, nobody wants a power. Now, never 80 years. How many years? So Ghana really back. It's a book about it. Collins Misomeda Sepame fan Crofomi and Sanamidi C 0260196064 196065. Hello, good morning. Good morning. Me pacho Eradia Dumu now so e. Afrifa yentio. Yo, the Sompa my food na any achievement. I thought to be a Metia, Papa Boacheja, incoming national MPP. I can't believe in a Bredia and say, there is no more penny Boacheja. No magic chairmanship, no power. In free you, Mahama, and send me to can in our water swallow. Hey, Miniaba, that contract of where to where I can. Madam, so what you want or Juma will be shown ye. Let Juman one ya. A penny of baby, I saw who the Juman now. Nothing more than about 2,000 contract of food delay. They say, no, but money, and then I'm going to contract of one. One of the man, and that's all shed the force. No, yes, man, Obano, everybody say, I contract and MPP. When you know, when you can be a call ready, so I am. But it's all get you here, mine. So I'm just my acting. Try the age of Ochino, street from one to guarantee war. Just a Friday of Menini. I'm tired to be a share to guarantee our support. What you know, when I never hear one of them, and so political or poker, no need to work hard. You're putting what you are a free family that CP Obreno Asum. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me patro Adwoa na ekase. Akafia. Good morning. Good morning. Akafia ni. Yenti on free kantamanto Accra. Mo oneme. Dedi kai mami Sompa my phone here for you now. Na me pa konya kase tia income national chairman honorable Bacheja. Na member Greater Accra honorable Naomi Ousia. And also by Greater Accra woman organizer. Moses Nabo Greater Accra organizer. And I just record the Sophia Mohammed and Dr. Alhaji Mahmoud Bawia. When Kasana, I'm Piano will be the Nakasana, or my confused. Baby, I didn't know me Busata. The one man contracted to my Juma. Not a Juma in Koswa. Then the media about to have prepared the can. As an ammonia is in the country. The map one can be unto Mukoles, a trim say, a MPP Nina, a Juma own delay. When a memo. I come and say NDC 2028 you say they are on the Kubu. It's your party and Yama Basa. If you understand, Dimusa, Abaya, Yaka, I will say, and yet Dimusa, another time, maybe another year, 8 good years. Yaka, I just been 3 months now. Akafia Medase, Aka 2 calls na media C. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho wine meshi. But I say, Amo, Yenti on free cantamanto. You. Now, you can say, or Montpellier Mahama, or Dada, or Tiki, and then one or any told me with the oil and brother. This is a propaganda, now, what the second one is chairman, and to be a propaganda. More ya contract ya kwanya mina nisi se ko ya contract na no fa ni wa baduma ansa no abaye kwanya na una e udi una mo ni pele dima sa woni na da kete aduma no ya na ko ko awunti aka atita fo awo ko meduma unse kita fo de ka aje na nyama na ba ma ye ba pa si ke dia mo si ye wo ai ye gara akofo ya kete ti en na ke de do da no ke de te lo ma ha mo ka de pati pa o ba e waye Adwoa Asare ni enjo hima. Mo cheke ya sana mamoro mi hu so ku fodo bo mai kama. Kenya makuta de e wo be kenya kenya na kwa kama no ti ewie na Ghana. And na bo bi ko se ya to nya be ni wawu.
as you see 101 hospital. Oh, hi, no cocoa to us, yeah. Why are him? Amo meda CP anopay me pick me last call. Hello, good morning. Good morning, mommy. About your wine machine. The battle of Bangnaro. Domi me yenti wanopay. I'm not quite my I'm in charge for the committee. Now, that will still be charge of a I'm a communication officer. I'm a Jew. With you. Mommy, who is that? Was it in Anapaganda? I am here. And then this any of them are Uganda. Or no, or see how you campaign time. You know, call campaign time. They move 50% of my own day. If now you're Uganda, we have been some sort of old and contract. Won't be the Roman jump in my company die. But I mean, the big one come and I took what is clear. Hey, you want. Never find you for the mark of the commercial that we judge, man. But then I go back at them. There were other people who are I can't tell you. The share of Nadu to yeah, and part of them at the end. And then propaganda or can't tell me when this for instance, Unya facility and so in a time and everybody we have to try and down or buy and then more than 60% all your man again is there for about some bar Munya about the country are doing too much. I'm sorry for program and other policy. Number of the Domi mayor meda CP ebusiafo aha ena mediu AC na ya sorry akomo a mutimi frɛ mu a montimi amfrɛ yeda mu nyina ase nyame yadom ochina so yeda foforo akonya na beba beto ho na mutimi ene yen edi enkomo 0531886216 0531886216 pacho number yi churofa to baby your client service line eno no me pacho so person ni edi dwa na bibi etesa no anu afresa number no ye beje oso na ye ne wo edi enkomo Hajia special local food bowra ho na kopa aduane papa bi edi wia na de kasa natural mineral water ni bi apeso na niema nyina timi akoye time ba mesha so honam ye oya na wanum ato aduane bi ana okon ampacho na wabowra pharmacy bi mu no akopa TIME ni bi na enioma etimi akoye na ye wrap up your birthdays be ne de birthdays ne bedema enya asem ketwa ba yebeyini na de afiri ho nkakra na bibi atimi akonkanti aba mpacho fa ode ne hyase man yo Adwoa happy birthday shonko enkoma me ankasa me elder sanso ye menua bema elder Samuel Edusei upiem Church of Pentecost dunkwa area children ministry no oye assistant leader enti Edusei ene nyankopon de edabako anaso de afe baako aka wonfi ho ye ma happy birthday pa nyankopon show na onye okese na Ophelia mesanso edi na woda ono so ewodunkwa onofe miami krom Ophelia ukunu se ododododo nyankopon hirawo and myself me so medo so wanya ye afeba akwaka wonfi ho nyankopon hira na onye okese happy birthday shonkonso eko ede ama Owura Richard Mensa Rodona Efra blower ye CEO ede Maki Wish Construction Limited Tema we every one kasa unipa wade nyina Jacob Mr Jacob ne say yemfa saa kwanya iso ema awoda papa ebiewo nso Christopher Apia CEO edema CNA Interior Decoration omo chirem so tonton bibia nso ebieba na curtains mu asorte oboase apetiso we every eye Owura Jacob and was say Christopher Apia yemfa awoda papa yi emfa ema happy birthday na mami so ye adwuma e wo Samatet maternity Mrs Ellen Amankwa enti uchi omuchiremu se upiem wo Samatet wo mo maternity ward ho no mo a we in charge ya just say I see ya wo ho no we every ohene na ya we di ni dwuma e wo Green Gold TV and FM e wo Samra Boy and wo se yemfa konya so ma happy birthday pa enti the Mrs Ellen Amankwa nyankopon show de atwato e wo meme ha eye Wonder Amwako
happy birthday woko school ewo nursing and midwifery training college no ewo Asenkregwa we efri your former school mother Fatima Mohammed your former school mother Fatima Mohammed ne say yemfa kwanya so Emma happy birthday wonder amwako memedie no ese yo ene mentumento aso mfiri benkum ha na ene ye APP founder Nana Kwame Kenneth ene ne birthday ya chiano nti nana fanana to so mame nana oyini crutches bradi ni passe me pe life nana ne yi ne crutches mbuye so no nana Kwame nyamishira no pa miente nka ena kamde wonu enti wa kan adwo ato so nana ya fro dodo enti anopei miente nka na eja birthday no ye nyina ye nimom ma ice no entre on the cake no ne bimra what you see na BBS o bibia akra de fana no ponti kuso international national reporter right ono so ma woda pa nshira nkwatenti ni yedie ayemuma na oya member ewo love and unity we free na no ponti kuho na love and unity members ni nyina say black boy aba unkai guy yako wedding no ban hunu wo hu asemi hunu wo wedding na se yeah we amwa upon diaspora for no sa omo ko program omo ko program omo ko program omo aduane ni omo nsa omo form bibia ho ka no omo de ko right aduane we na ka so ya ha na mama ara na de wa ka so ofini mu Sabe so bia de yam ensa pe di oh it's black boy and your birthday nyamishira love and unity members nyina say happy birthday nyamishira na onye okese pa and ye Christiana Obey Forson aka Black Jade na ne birthday na anyate Forson na hu ba bi free ba right mo Jill and Forson ne sister and our man happy birthday so beautiful Black Jade let me say black no was through or black and so pa nyankopon show na onti na ni muncho onye okese omie bie kwampa na kwampono bie mu asi omie bie emfa mawo we efri wo sister Jill and Forson na na afia duku ose o ma happy birthday right me kwa se ana makayo ene ye Patrick birthday and Patrick Ofori income of Forgotten Country Anopay research desk yes Anopay Patrick yema happy yeah na make say and then see how and I make no no catch me na say mitimi Patrick picture ain't happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Patrick. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip 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 hooray. Eti Patrick yema happy birthday nyamisha opa. Jerry say enenso Pastor David Mojifa. I hope I've gotten the name right. Of Assemblies of God Church. Enenso ye na woda. Enti sofo yema happy birthday nyamisha opa. Jeremiah say enkancho so do wi pa nyami enshraw. Enti yewie. Kwaku na so wo you said me man kosa auntie bajo o 3 minutes 3 minutes credit your door so the way me to bomb bi na to wiem keke okay sir somewhere last year ye be kan asem bi wa ha say yes ya to MMDC for akatuem from 5,000 to 35,000 Emma local government minister ntimi ameya no omo na say finance minister ntimi ameya no but agric minister na mo abuso a ye hu na kira kwan yi o de be yi ano se nye no kore
adwa kaisa story no yeah me kai MMDC is a ketua ntumu bi ba weekend mi onse mo ne ntio oni se ni ntio mo ka MMDC is a mahama appointees no okay na your file mo close to 14 months ni na ntio mo ka okay just last week and 16 regions out of 16 regions no omutua 10 regions into even 6 regions class to areas wo ma yentua okay scan call no MMDC bia yate no 140,000 Ghana cedis as not yenim the reason inti weekend na binya asa call no saja hanu na wo kan eko eti omunsu busa na no immigration officers yetete 20% omunsu no kro omunsu omunkan wie akodi MMDC is nso eno na yebusa say obi an salary year 5,000 ebane send yet 140,000 na sikana kura no 35,000 mebo 140,000 Inti fa on say form adwuma say more than a year and I inti omoka into the enfance say ya fe kura 5,000 times into the multiply 5,000 by is also form adwuma say 14 months in I finish busumi mi into the enfance no kura 70,000 inti si den nke betimi ato 140,000 minim say what question Matias inti say akatua na 5,000 esi den na eko Emma yetimi why mu 140,000 ankade ye 70 something thousand no esi den ye kwete no 140,000 efrim Emma still ebika Emma ne kodi ne boto and sometimes ya no wo mo ma ye hunu se na ya no mo ka no se na da no ye ka asem no se papa na enkrofo no bo nyu se wo ma me ba ko o papa bebre enti no kore ba ko adwa ageme so entro like me te dia wo kana say ahwa mo na echire mu say yatete wo MMDC is na almost salary na ka mu na yetua out of 16 yetua 10 regions ekono sa 10 regions na yetua kono MMDC bia no yate no say accumulatively ekeka bomu a enti we no omo ankasa na very good I see enti omo na eka say yate wom into calculate out of the month I had to no ke kabo mu a now titi free mu a na ya te wo mu out of ne arrears na ne dia mo mu na ya te free mu nko ano e 140,000 anyway I say na nya senso enti se o be ka kire say 35,000 enye no kra na se woni bibi wo 140,000 5,000 salary right oh afi wo baby abana what I say very good enti baby a papa ibe ka kire ese nya no kure no o mechirim won sa mechirim na wo ma ye hu 140,000 baby efri akoka ho a yakote a still bi aka right afena nkomo na ba meanwhile unposted environmental health assistant ne o ma nsa fu o mo ti ho a imposti wo